ngiye muri ville n'amabundi mu mwaka wa 4 4e primaire byango menye kusanga nigane kubache ntase guca ndabona umumama yambaye impuzu anabanisha ndakubwije ukuri twavuye muri ville nakatiye aho yakatiye nagere inyuma yiwe agenda kuzijanja ariko sijoje c'est comment ça nijaje usogenda na papa wose wageresha mamodoka yuko badasona baradekora apana wose batana kiza nijaje usona neza ariko ararega umukobwa ucure kurenga urabe abashoferi angalia mbele angalia nyuma yambere utaona mazuri yako imani zake protect kama imani mazuri yako saba yesu kama yako kule kutana ukazo kuteza accident kunokora rero supia yakucha no apango muhungu kanaka y'igitega baramwikaboza b'igitega baramuzi yari yaje ambira ngo jewe usama nyurandisha rero nakumze gufata imbugita ngende ku bitaro incenca igihimba cirondoka bacana mu bitaro ariko ari kugicira heza ibitaro namwe ya solution ko wazana discipline kuri koro ya alors il faut discipliner vous aussi c'est pas toutes les choses qui ubona gutegereza guturira amaso nabwiye ko abantu benshi bafata YouTube bagomba kuraba video na ingeza agiye kurondera Africa na makuru ya Africa ariko majorité bagomba kuraba Africa bagarukira kuraba pornography abafasha majorité abagiye kuri YouTube discipline ko kuri YouTube bagupresenta ukibona akantu kambaye ubusa bereka mfekora baka video kabapagani tayari mupagani yaranzimura kandi après ça menya yuko indoto zose zirononeka kuko amasoni bishira dushingira naye yuko yabonye yaravye pornography c'est cyase zitatu acafunga amaso ariko yabayeho mu kwisambanya imyaka 20 kandi yabirateri ibaze rero wari yaraba pornography amasata 6 hano hari abantu telefone za kugira ngo akwereke ko araba nk'umukizwa abapagani bakora ibintu bitari byiza agacagenda kuri next abapagani bateka kurabana abazungu marabana abazungu n'abapagani sama mpaka saa 6 bakora abapagani cyangwa yacize umupagani. Attention ego si byose twemerewe kubiraba ndaje kukubwira ko amasalitara kuko kubiravye birativa amasalitima kuko ivyo amasaraje birataka servo maze kwataka servo bica bikora dans tous les parties de ton corps abantu benshi bafise ivyago byo gusambanya kuko umunsi umwe bagiye kuraba filime ya pornography abandi bahora batoroka iwabo satano z'ijoro baja kura icyo bita pigo la fifth abo twenda cyane ko bagiye atamajika uca ni mu quartier amasonitara abandi baronokeka y'amaso kubera ko yakoresheje atariho amadushe y'abanyi yose bashe mu dutoboro to kuraba bagiye koga kugira ngo bagurire amasamu ndiko kugukuri reka kugukuri ndiko kura generation turiko turabaho nayo none hagiye ko umuntu aruti imyaka mama wawe hagiye ko umuntu ucunge na kuraba ibyo sonita wejeje kwivuma ariko maso yagukwege ndakubwiye ko umuvumo y'indanei muti imana ishime ko yamamagaye ibyo ndabizi ejo ndakora mushinga nawe utagisa abakozi zinya reka kubwiye kugira ngo ntibatewe jewe nari mupagani ndiko mvuga ibintu ziko biba nari maze kugera no mu wa gatandatu apana bibi agiye muri dushe nkamuraba mana mbore wangapi kajaye amen ego ega ingoro mefandi zefete bakozi imana
gushingira abantu nta ibyo twaciyemo kugira ngo batabawe. Simakase bakora ko navutse profete, navutse ndi umupagani, nkura ndi umupagani, nakoze iby'abapagani ariko ndahinduka. Guhinduka kwanje niko kwemeza yuko Yesu ari update. N'amantivirus iba update. Yesu aba update igihe amakuru mashasha amuvugwa. Takatifu Yohana tuombe. Takatifu Zakayo tuombe. Zalabasha kabuza mayota. Ndabaheza y'izina rya Yesu. So amaso ashobora kwaktiva ubusambanyi yababwiye kuri Dawudi, ariko kandi amaso ashobora gutuma umugore atangura gucika ubifuza iby'abandi no kujya amadeni menshi kuko yarabishije amaso ibyifuzo kugezaho yinjiza umugabo kuri depense. Siko yagize umugabo kuri depense, yagize amaso y'ibyifuzo. Ndabavura amaso. Amen. Amen. Alors ijisho ni première communication ituma ubona ibyo hanze. Donc ni communication ya mbere yawe n'isi ibonwa. Bigusaba yuko ugifatamo neza kugira ngo ubuzima bwawe nibugume bwinjira mu cyo bita ingora. Bakundwa bene data, Imana yo mu ijuru ibaheze. Amen.